poštovani gosti, dobroveče. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Fondacije Dostojanstvo i Kulturnog centra opštine Temerin i da vam poželim dobrodošlicu na promociju knjige Paris, Berlin, Moskva francuskog geopolitičkog analitičara Andrija de Grosuvra i projekciju filma o jednom od najvećih srpskih naučnika i pronalazača Mihajlu Pupinu pod nazivom Put ka svetlosti. Na samom početku obratit će nam se gospodin Stevan Babić, jedan od osnivača Fondacije Dostojanstvo i tehnički sekretar u Skupštini grada Novog Sada, a on je ujedno i predsjednik Treće Srbije za opštinu Temerin. Pre više od četvrt veka za srpski narod i građane Srbije nastupila su loše vremena. Prvo smo uvučeni u građanske ratove, pa je onda dobar deo nas prošao izbeglištva i ostavljene domove, zatim nam slede sankcije, onda i NATO bombardovanje i taman kada smo pomislili posle 5. oktobra da su moguća bolja vremena, doživjeli smo pljačkaške privatizacije, otimanje Kosova i Metohije, propast privrede i države. Posledica svega toga je sve praznija potrošačka korpa i sve lošiji kvalitet života, kao i koncept koji je zasnovan na tome da bogati budu još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Međutim, naš najopasniji protivnik, čak opasniji od siromaštva, je kriza vrednosti. Odnosno, to što nam je dovedeno u pitanje ono najosnovnije, a to je dostojanstvo čovjeka. Baš zbog svega toga, grupa mladih ljudi na čelu sa političkom organizacijom Treće Srbije odlučila se da osnuje fondaciju koja će se na drugačiji način baviti problemima društva. Odlučili smo se da za razliku od onih koji su 90. godina vulgarizovali i skrnavili sva patriotska osjećanja i emocije i koji su nas predstavljali kao koljače sa zarezanim kašikama i za razliku od onih koji su 2000. godina poništavali sve što je imalo veze sa patriotizmom i koji su nas učili da je sramota biti Srbin i građanin Srbije. Mi smo se odlučili da afirmacijom društvenih vrednosti kao što su patriotizam, kultura, radna etika, tradicija i istorija i da mnogobrojnim aktivnostima i projektima koje smo uradili, o čemu će detaljnije govoriti narodni govornici, učestvujemo u promeni situacije u Srbiji. Zadovoljstvo mi je da, kao jedan od osnivača Fondacije Dostojanstvo i ujedno predsjednik opštinskog odbora Treće Srbije za opštinu Temerin, da vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu i došli u ovolikom broju. Posebnu pažnju ćemo usmeriti na opštinu Temerin i iznosit ćemo konkretne predloge za rješavanje problema koji imaju građani Temerina. Neka od tih problema su veća podrška malim i srednjim preduzetnicima, povratak rada bioskopa, kao što je to nekada bilo, povratak omladinskog doma mladima, bolja povezanost Temerina sa Sirigom, jer je Sirig, danas možemo slobodno reći, odsečen od Temerina. Nedavno smo imali akciju u Temerinu pod nazivom Sačuvajmo ćirilicu, gde smo se zahvalnicom zahvalili svim preduzetnicima koji na reklamama javnih objekata koriste ćirilično pismo. Nažalost, u Temerinu manje od 5% postoji takvih firmi. Za nas iz Fondacije Dostojanstvo ne postoji dilema između afirmacije i asimilacije ćiriličnog pisma. Naravno da smo za afirmisanje ćirilice kao sastavnog dela srpskog identiteta i srpske kulture. Ne želimo više da Temerin bude poznat samo po incidentima srpske i mađarske omladine. Naš predlog je
da srpska i mađarska deca zajedno održavaju časove fizičkog vaspitanja i na taj način kroz igru i druženje se upoznaju, jer smo uvereni da je problem svega nedovoljno poznavanje. Na taj način imali bismo bezbedniju opštinu. Još bih želeo da se zahvalim rukovodstvu kulturnog centra na velikoj podršci. Također želim da se zahvalim mojim kolegama što su danas prihvatili da danas prezentujemo naš rad i baš u opštini Temerin u kojoj ja živim. Mi ćemo nastaviti da obilazimo cijelu Srbiju i širimo priču o našem radu i tražimo podršku za istu. Jer predugo je Srbija ćutala, predugo se sakrivala po ćoškovima, predugo je Srbija savijala glavu i pravila se da ne vidi i ne zna imena onih koji su je opljačkali. I vreme je da Srbija podigne glavu i da ustane. Živela Srbija! Sa nama je večeras i predsjednik Fondacije Dostojanstvo i zamenik predsjednika Skupštine grada Novog Sada, gospodin Miroslav Ivić. Dobro večer svima. Hvala Stevanu Babiću na sjajnoj organizaciji. Hvala svima vama što ste došli večeras i hvala domaćinima iz Kulturnog centra Lukijan Mušicki na ovako prijatnoj i ugodnoj večeri. Fondacija Dostojanstvo je jedan od načina koji smo mi tražili i pomoću kojeg smo pokušali građanima Srbije, prijateljima, kolegama, rođacima da pokažemo da je način bavljenja politikom moguće raditi na drugačiji način. Dakle, da je moguće baviti se politikom drugačije od onog što je ustaljeno kao matrica. Cijela ideja je potekla na zimu 2013-14. kada smo Narodnoj skupštini podneli inicijativu da se osnuje fond Dostojanstvo sa idejom da te zime oni socijalno najugroženiji stanovnici ne ostanu bez hrane i bez ogreva. A to smo zamislili tako što smo predložili konkretan predlog rešenja kako bi se to uradilo. Tada su, sećate se, tek prvi put najavljene mere štednje kroz uštedu u platama i penzijama. Zatim predložili smo da se kroz povlačenje onih suvišnih ekonomskih ambasadora uštedi jedan deo novca u budžetu, ukidanjem nepotrebnih agencija, pozivanjem prehrambenih industrija, preduzeća. I na taj način mi bismo došli do jednog fonda materijalnih sredstava i proizvoda sa kojima bismo zaista mogli da pomognemo svim onim našim socijalno najugroženijim sugrađanima da, što se kaže, prebrode jednu tešku zimu i da im pokažemo prosto da nam je stalo, da brinemo o onima kojima je teško i da oni shvate da nisu sami. Formalno, Fondacija Dostojanstva je osnovana 2014. godine avgusta meseca i u svom kratkotrajnom periodu postojanja ostvarila je čitav niz aktivnosti. Ja bih se zadržao samo na jednoj od njih koja mi je s jedne strane možda i najdrža. Naime, mi smo prošle godine u oktobru mesecu podigli spomenik Stefanu Nemanji. Taj spomenik smo darovali Banja Luci, građanima Republike Srpske, a povodom 900 godina od rođenja prvog osnivača Srpske nezavisne, odnosno osnivača prve Srpske nezavisne države i osnivača Svetorodne loze Nemanjića. Taj događaj ima poseban značaj za čitav srpski narod, ne samo za građane Republike Srpske, Srbije, Srbe iz Crne Gore, iz čitavog regiona i iz čitave dijaspore, već pre svega za sve nas. Zbog čega? Zato što je to prvi spomenik Stefana Nemanje ikad napravljen. Da li možete da zamislite, na primjer, da posjetite neku od najrazvijenijih zemalja sveta, u Evropi ili bilo gde, i da se šetajući kroz glavne metropole tih gradova, prestonice, ne susretnete sa
spomenicima koji su posvećeni najznačajnijim građanima, istorijskim ličnostima matičnih država, a kamoli osnivačima tih država. I to na nekoliko različitih mesta. Eto, to je kod nas bilo moguće. Nažalost, mi smo tu negativnu tradiciju preokrenuli i sa spomenikom Stefana Nemanje pokrenuli jedan talas spomeničkog obeležavanja najvažnijih događaja iz srpske nacionalne istorije. Što je jako bitno, naročito u trenutku današnjeg položaja Srbije i srpskog stanovništva, kada su sve naše, kada je pažnja čitave javnosti okrenuta ka boljem životu, ka investicijama, ka ekonomskom prosperitetu. Međutim, ne smemo zaboraviti jednu jako važnu stvar. Prvo idu ljudi, pa onda ide novac. Tako su govorili svi mudri ljudi, tako su govorili svi naši stari. Dakle, prvo moramo izliti temelje, pa ćemo onda lako podići zidove, krovove, višespratnice i tako dalje. Šta hoću da kažem? Sve ozbiljne nacije odvajaju ogroman deo svog budžeta za finansiranje kulture, prosvete, obrazovanja, odnosno, uopšte govoreći, finansiranje identitetske politike. Tek sa razvojem identiteta kod svakog pojedinca se rađa prirodan osjećaj, pre svega kulturne identitetske pripadnosti, a nakon toga se kao posljedica nameće i njegova ekonomska pripadnost, jer onda sve dobija jedan zaokruženi smisao. Ja sam čuo od jednih prijatelja da japanski studenti ekonomije na kraju studija, posljednji ispit, polažu nacionalnu istoriju. Kao što sam pomenuo, u razvijenim zemljama Zapadne Evrope, u Rusiji, taj podatak, činjenica da je identitetska politika preduslov za ukupni razvoj države, povećanje životnog standarda, razvijenu ekonomiju, konkretnost privrede, već nešto što je opšte mesto i što mi moramo da učimo i da prihvatimo kao pozitivno iskustvo. To su dobro znali Nemanjići, to su znali srpski ustanici Đorđe Petrovića i Miloša Obrenovića, to su znali solonski dobrovoljci. Red je, odnosno vreme je da i mi usvojimo najbolja pozitivna iskustva iz domaće tradicije, iz tradicije stranih naroda i civilizacija i da u 21. veku stvorimo novu, treću, snažnu i prosperitetnu državu Srbije. Hvala. Gospodin Goran Milenković, jedan od osnivača Fondacije Dostojanstvo i predsjednik Novosadskog odbora Treće Srbije. Kao što ste čuli, ja sam iz Novog Sada. Puno puta do sada sam bio u Temerinu. Zahvaljujući ovom događaju, zahvaljujući gostima, svima vama, ova moja posjeta Temerinu zaista ostavlja najjači utisak na mene. Hvala vam na ovome. Danas u svetu, pa i u Evropi, imamo dosta komplikovanu, dosta turbulentnu političku situaciju. Svet ide ka eskalaciji, dešavaju se sukobi otvoreni i Srbija se tu također nalazi u dosta specifičnoj situaciji. Kako funkcioniše pre svega Evropa danas? Ona funkcioniše kroz koncept Evropske unije. Evropska unija zaista u većini slučajeva ostvaruje interes njenih članica. U državama koje su članice Evropske unije zaista u određenoj meri vlada prosperitet, razvoj i tako dalje. Međutim, ono što smo mi prepoznali kao problem jeste isključivost Evropske unije. Isključivost onih strana, onih naroda, onih subjekata koji ne dele potpuno iste sve stavove država članica, koje ne vide svoj interes potpuno u skladu sa
interesima članica Evropske unije. Videli smo također u Srbiji da su ljudi nezadovoljni povodom toga. Videli smo da dosta političkih subjekata u Srbiji viče nećemo u Evropsku uniju. Dobro. Donekle se slažemo sa tome, ali ono što čini suštinu naše političke stranke, ono što čini našu ideju jeste da budemo afirmativni. Ako nećemo u Evropsku uniju, ako određeni ljudi, grupe ljudi u Srbiji kažu nećemo u Evropsku uniju, hajde da vidimo gde ćemo. Hajde da vidimo šta je ono, gde je naš put, kako da nastavimo mi naš život, kako da Srbiju učinimo prosperitetnom državom i ovaj narod učinimo bogatim. Tokom leta smo se susreli i upoznali sa autorom knjige Pariz, Berlin, Moskva, Henrijem de Grossurom. Tu ideju postavio je francuski predsjednik svojevremeno Charles de Gaulle, veliki evropski političar. Razvio je Henri u svom konceptu u ovoj knjizi i mi smo te ideje dodatno razradili i kroz koncept nove Evrope. Sazvali smo u oktobru mesecu u Beogradu veliku međunarodnu konferenciju, koja je jedina konferencija u prethodnoj godini na kojoj se razgovaralo o afirmativnim stvarima, koje se razgovaralo o pozitivnim vrednostima, o budućnosti, o savremenom načinu gledanja i upravljanja državama i svetom. Okupili smo političke činioce, političare, predsjednike stranaka, predstavnike medija ugledne iz mnogo evropskih država. Pre svega iz Francuske, iz Austrije, iz Italije, iz Nemačke, Makedonije i svakako iz Rusije. Kao istaknuti gosti bili su prisutni osnivač, odnosno pisac ove knjige Henri de Grossuor, bio je prisutan zamjenik predsjednika Slobodarske partije iz Austrije, bili su predstavnici Alternative za Nemačku iz Nemačke, bio je bivši ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Konuzin, kao istaknuti podržavalac Srbije i koncepta razvoja Srbije. Tamo smo razgovarali o tome kako da nastavimo dalje, kako da pozitivne vrednosti primenimo u razvoju država evropskih naroda. Tu su bili prisutni ljudi koji podržavaju koncept nove Evrope. Potom smo bili u Parizu, predstavnici Treće Srbije potpisali su manifest nove Evrope sa raznim udruženjima i političkim činiocima. Napravili smo mrežu organizacija koja podržava koncept nove Evrope. Potom smo putovali u Moskvu, tamo smo bili gosti u Državnoj dumi, u Moskovskoj dumi, bili smo gosti u vladi Krima, koji je sada sastavni deo Ruske federacije. Podržali smo narod Novorusije u borbi za slobodu i svoje dostojanstvo. Više puta smo bili gosti u Moskvi, više puta su ljudi iz Evrope dolazili kod nas u Beograd i bili naši gosti. Nedavno smo imali delegaciju iz Francuske, imali smo također delegaciju iz Rusije, očekujemo još poseta u ovoj godini i zaista koncept nove Evrope se razvija. Koncept nove Evrope obuhvata prostor od Lisabona do Vladivostoka, na krajnjem istoku Rusije. Svi naši prijatelji, svi ljudi koji podržavaju koncept nove Evrope, svi politički činioci duboko podržavaju Rusiju u sastavnom delu Evrope. U sastavu Evrope koja je u velikom problemu zbog isključivosti. Isključivost ne odgovara ljudima u evropskim državama sada, ne odgovara Rusiji, ne odgovara pre svega Srbiji. Srbija tu ima veoma važan geostrateški položaj. Mi smo, što se kaže, izgradili kuću na putu, međutim, to možemo veoma dobro da iskoristimo. Možemo da budemo most između istoka i zapada, kao što smo to često u istoriji bili. Srbija sada ima jako veliku šansu
da pomiri trenutno zavađene strane, da razvije novu Evropu, bude njen ključni sadržalac i činilac. Bavimo se i u ovom trenutku i u budućnosti ćemo se baviti promocijom koncepta nove Evrope, kako mi u Srbiji, tako i naši prijatelji u svim državama koje sam spomenuo. Mislimo da je to ono što nam je potrebno, mislimo da je to koncept koji će nam doneti prosperitet, koji će prevazići sadašnje probleme i podele među narodima. Pozivam vas da pročitate knjigu, da analizirate šta je ono što nam treba i da podržite nas u ovoj promociji. Mi smo jedina politička stranka u Srbiji koja se bavi ovim, koja se bavi rešenjem problema, koji ne vičemo da smo protiv nečega, već da smo za nešto, da smo afirmativni. Pozivamo vas da nam se pridružite u tome. Hvala. Srbije je također jedan od osnivača fondacije Dostojanstvo, gospodin Gojko Vukuje. Zamolit ćemo ga da se obrati prisutnima. Evo ovako da vas ja pozdravim. Jako mi je drago što vidim ovoliko ljudi. Moram da se pre svega zahvalim našem domaćinu Stevi Babiću na zaista izdvojnom trudu da se ovde ovolikom broju okupi. I da kažem da sam kod njega naišao na jedan, kod njega i njegovih drugara ovde iz Temira naišao na veliki entuzijazam i inicijativu. Bili su naši saradnici u mnogim projektima koji su se ticali izgradnji srpskog identiteta kojima se mi kao fondacija Dostojanstvo ovde bavimo. Pre samog animiranog dokumentarnog filma Mihajlu Pupinu ja ću reći par reči, napravit ću paralelu sistema vrednosti koji je tada vladao i koji danas mi svi živimo. Mihajlo Pupin, pored toga što je bio veliki naučnik i inovator, nosilac mnogih nagrada i priznanja, bio i veliki srpski političar i diplomata. Kada danas kažemo srpski političar, sigurno ne deluje tako afirmativno. Ali zašto to kažem? Mihajlo Pupin nam ostavio pravo zaveštanje u vidu jedne regije, ona je danas Banat koji je u sastavu Srbije. On je svoj lični uticaj sa predsjednikom Woodrow Wilsonom pretočio u nešto što je mnogo veliko za sve nas danas, a to je teritorija. Teritorija koja je danas u sastavu naše zemlje. Takođe, za vreme posle Prvog svjetskog rata, zahvaljujući Mihajlu Pupinu, srpska trobojka se vijorila, verovali ili ne, na Beloj kući. To danas, verovali ili ne, zaista tako jako čudno zvuči. Kada svi pogledamo to vreme, vreme kada je Mihajlo Pupin stvarao, o čemu ćemo danas pogledati ovde film, sigurno nam ostaje samo da se zapitamo šta nam se danas dogodilo, gde smo to danas dospeli. Šta je to što danas mi ostavljamo naše deci? Slušao sam ovde dolazeći ovu pesmu, svaka čast Evane na pravi izbor pesme, Hajde Jano kolo da igramo, gde je pravi, znači istinski izvorna pesma kako zvuči Hajde Jano kolo da igramo, hajde Jano kuću da ne damo, hajde Jano konja da sedlamo. Danas pevamo pesmu Hajde Jano konja da prodamo samo da igramo. Hajde Jano kuću da prodamo samo da igramo. Da li vi vidite razliku između koncepta ranije verzije i današnje verzije koju su nam ovde komunisti servirali? 40 godina se peva izvrnuta verzija te pesme. Ja vas pitam, koji domaćin pravi kada proda konja ide da peva? Koji domaćin pravi kada proda kuću ide da peva? Potpuno besmislen sistem vrednosti. Mi danas imamo potpuno paradoksalne situacije, verujem, bez obzira na političko opredeljenje svih vas večeras ovde, da vas žmarci podiđu kada pomislite kome svoju decu ostavljate. Kada s jedne strane imate Grand, a s druge strane Megatrend, i omladinu prepuštenu, kiču i šundu, a s druge strane Megatrendu, koji nas uči da znanje nema nikakvu vrednost, već ako imate pare možete da završite fakultet. Imate onaj vic kada se dvojica momaka vraćaju sa Megatrenda i kaže jedan koliko ti još ostalo do kraja, ovaj drugi mu kaže još 3 rate. Nažalost, danas je tako. To svi treba dobro da razmislimo šta smo uradili, gde smo danas dospeli. To je velika poruka ovog filma, da vidite kako su pravi državotvorni Srbi nekada radili.
kako je u to vreme Mihajla Pupina, čovjek iskoristio svoj lični kontakt sa predsjednikom Amerike i založio se da Srbija dobije Banat. Tada je kombinacija bila strana reč, a ne osnovna delatnost. Tada, u to vreme, ljudi su pomagali jedni druge bez onoga šta ja imam od toga. U to vreme, u vreme Mihajla Pupina, ljudi su živjeli sopstveni život, a ne reality. U to vreme, u vreme Mihajla Pupina, ljudi nisu skrnavili sopstveni jezik tuđim slengovima. I završit ću jednim citatom jednog velikog čoveka koji je rekao: mogu da nam potpuno unište ekonomiju, možemo i da nemamo vojsku, može dostojanstvo naših profesora i lekara potpuno da bude obesmišljeno. Ali šta ćemo ako narod postane ravnodušan? To je ono čega se plašim. To je najjači utisak mene danas, što je narod postao ravnodušan. Ništa, samo ću vas pozvati sve zajedno da zajedno pogledamo ovaj film o Mihajlu Pupinu.